Jotono no lamsogo ani channel kai tomung no norok ani channel no takban subscribe khalai ako kai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam ga faidi tini kaisa ketal notification alenai amo rezakha PWD Tripura ni bakhakte kenoro video no paita jorate nai tongdi kam kai saimano ni bagai ga faidi notification alaina amo ka notification abo public Works Department, Government of Tripura. Ojagao Common Recruitment Rules rezakha bo tlangjaknai multi-tasking staff obo angkai group D non-technical post singnai obo angkai omo PWD Government of Tripura ni bukhakti tlangjaknai angkai oro name of post to obo to multitasking staff group D non-technical ngai obo total post tongoro 3,734 ta angkai obo group D non graduate ngai angkai o jagao pay scale rijakha pay scale tongo pay scale angkai 4,840 rupees ni simi 13,000 tongo o jagao grade pay rijakha 1,400 angkai o jagao je recruitment omo tlangjaknai obo angkai kaisa tongo obo competitive exam arnai obo angkai oro written exam angkai 85 marks ningnai tai interview baiba ngai obo 15 marks ningnai angkai total angkai o jagao 100 mark ni exam ngai angkai exam ni basic khlai no o jagao merit list ti khlaiai selection khlaijaknai tei syllabus ang phunu kana tei PDF description o mannai o PDF tei syllabus o jagao age limit rijakha je 18 ni simi 40 bosor tongi tongnai borok apply khlai manai haipano senior ST rok ni bagai angkai to tei 5 years relaxation rijaknai o jagao angkai o jagao education qualification angkai je unreserved candidate je UR candidates rok angkai ro class 8 pass angkai ro no apply khlai manai tai sini ST SC rok angkai class 5 pass ungjak angkai no oro apply khlai manai sini ST rok angkai norok tabung simini preparation khlai di kaham khlaiye norok o exam no rena musung khang angkai je pro official notification apply khlaina ni notification rijakha norok apply khlaina di angkai omo khai syllabus obo written exam tei interview ni syllabus rijakha obo multitasking staff group D non technical post ni bagai public Work Department Government of Tripura ni bukhakti obo angkai obo jefuro online application phano angkai offline phano application khlaina ni date phai angkai angani channel no video runai angkai o jagao subject tongo syllabus o English tei General Studies obo class 5 standard tei o jagao tongonai di knowledge of Bengali kokborok arithmetic o angkai addition subtraction multiplication tei division rok simise oro 4 marks tongnai 30 ni tei description type phanongi mano OMR phanongi mano tei MCQ phanongi mano abo knowledge of English obo ni angkai 20 mark tei o jagao time rijakha 2 ghonta obo angkai English tei General Studies ni tei kaisa tongo tei kaisa part abo angkai general knowledge tei current affairs o jagao angkai Indian tei Tripura ni je general knowledge current affairs tongbai mani abo OMR MCQ type phanongi mano 20 marks ningnai abo angkai o general knowledge tei current affairs no tei kaisa part tongo obo angkai sini Tripura ni office tei name of subdivision district block rok ni bagai oro question phainai abo angkai 15 marks ningnai time rijakha 2 ghonta no abo angkai interview angkai personal qualities naijaknai abo 15 marks ningnai angkai o jagao written to 85 marks ningnai tai logio interview namani 15 marks angkai 100 ningnai total 100 ni angkai norok kaham kai preparation khlai di tabung ni simi no ang ri ruana description no syllabus ri ruana a syllabus no nai norok pori di kaham kai angkai jefuro online phano offline phano application khlaina ni borok notification rukhang angkai norok ani YouTube channel no manai angkai norok nai tongdi ani YouTube channel no angkai tinin bagai amsunong situng
jotono no hambai.